Slav Kurd Hazeneja, wekî hûn zanin Rêzesemiyan Kurdexana Akademiyê di dome. Îrol Mêrdîna rengîn berf, qesem, bahûs û bager jeyî me bername beta nekir û mamoste wê bernameyê pêk bînim. Bername li ser edebiyata Kurdiya diasporayê sürgûn, penaberî û nastame gotûbêjekê me bikin. Spasiya mamoste dikin ji bo beşdariya wî. Gelek spas. Spasiya Kurdixana Akademî taybetî jî spasiya Yusuf dikim. Tabii piçekî mamoste Ferhat jî divê dibêje me xandiye têcarkê dinê ji me re behsa hema tiştî bike ama mecbur im bikin dîsa. Bibira mamoste yani. Şimdi mesela em bibêjin ji ber ku piçekî em akademisyen mantığa akademî jî tevlî digerin. Yani mesela em bibêjin carna hin tişt balata dikişîn, hin bije balata dikişîn ji bo tu servan kar dikî. Hin car jî ji ber peydiviyan mirov kar dike yani ji bo ku em bibêjin em dikarin vê dersê falan. Ji bi destê me materyal lazım. Lê ez karim bibêjim mesela ev dema min dest pê xebatê kir ev her du jî pêş bin yani. Yani hem pişek balamı jî dikişan û hem jî ji ber ku ders wek ders materyalek jî li ber destê me hebe yani vê mabestê me dest pê xebatê kir. Tabii pênasekirina mesela diasporayê piçekî problem bû ji ber ku mesela dema ku metnên ku diasporayê hatibûn nîvîsandin bêtir vê edebiyatê wek edebiyata sürgûnê pênase dikirin. û wêje wirhanê de jem bibêjin çend yani kovarê de jî wî şeklî hatibû pênasekirina edebiyata sürgûnê. Yani carna jê re dibêjin işte migrant literature yani immigrant literature yani işte göçmen edebiyatı Türkiye'de eğer mirov kare be bibêje yani wek Türkî göçmen edebiyatı. Yani ji bo Kurdî aras pênasekî hevfar tune bû yani. Demin dîsa wek peyva diasporayê hilbijar ji bo vê edebiyatê. Ji ber çi? Ji ber ku mesela em bibêjin diaspora piçek têgehekî analîtîk e yani em bibêjin ne aliyekî wî tenê ya sürgûnê tune ye yani. Di nav de işte em bibêjin wek gelek halên cuda di nav xwe de hewîne. û tevî jî taybetî jî mesela em bibêjin edebiyata postkolonyal jî wek edebiyata diasporayê jî tê pênasekirin yani wek ev edebiyata ku em jê dibêjin edebiyata postkolonyal bi taybetî jî hilberînekî edebiyata diasporayê yani wek teorisyenên postkolonyaliyên Homî Babayan jî em bibêjin Gayatri Çatri Spivak kesên wî rengî mirov behsa wan bikin. Evana nivîskarên diasporayê bûn. Yani nivîskarên diaspora ji diasporayê dinivîsan yan jî em bibêjin Selma Ruştî yan jî em bibêjin işte ev nivîskarên Çîniyên ku li Amerîkayê dinivîsînin. Yani jî Hindî li Amerîkayê dinivîsînin. Evana bêtir edebiyata yani wek çerçoveya edebiyata diasporayê de dihatin nirxandin. Diaspora jî gelek têgehekî analîtîk e yani em bibêjin niha jî gelekî popüler e. Hem de akademiyede hem jî em bibêjin di alî çandî ve jî gelek tiştekî popüler e yani taybetî jî koçberî. İşte mesela em bibêjin akademiyede jî wek göç çalışmaları falan gelek carî têpkaranîn. Yani min jî wek edebiyata diasporayê min got mirov vê navê dîne ew ê çêtir be yani ji bo ku mirov serboriya vê meseleyê bizanin. Tabii dema ku mirov dibêje diaspora gelo em bibêjin ev têgeh bingihavê de çi heye yani mirov digêje ku derê. Piçekî li wir de bi vê nevê dema ku mirov ser edebiyata diasporayê kar kir yan jî têga diasporayê kar kir divê mirov biçe dîroka cihûyan yani. Çünkü rast yani em bibêjin dîroka cihûyan vegirî daye ev têgaha diasporayê. Bu koçavan dest pê dike yani her çend em bibêjin têgaha diaspora têgehekî girêkî be jî. Di Tevratê de derbas dibe yani Tevrata girêkî de derbas dibe aras diaspora. Wek wate berbelavbûn hatiye wê derê karanî. Lê alaka dîroka cihûyan heye yani em bêjin term her çiqasî girêkî be jî alaka rast bi dîroka cihûyan girê daye û berdêla diasporayê de ew galut yan jî gola têpkaranîn ew jî di berdêla sürgûnê de têpkaranîn. Tabii dema ku em bibêjin di Tevratê de ev têgeh galut yan jî gola têpkaranîn bêtir bi wateya sürgûnekî teolojîk de têpkaranîn ne wateya sürgûnekî berbiçav. Yani çawaz bibêjim. İşte yani sürgün wate çi yani em bibêjin gelek yarî işte ev dînên semîtîk de min dikarin van tiştan bibînin yani işte Adem asıl sürgüniyek yani Adem giştî ne cihû Adem işte sürgüniyek ji ku derê sürgün biye işte cennetê sürgün biye yani. Ji ber ku em bibêjin gor qedexeya Xuda bin pê kiriye yani gor Xuda neçûye û ji ber wî jî ew cennetê hatiye qebirandin. Ji bo wî jî mesela em bibêjin dîroka mirovahiyê giştî jî yani taybetî jî ji bo dînên semîtîk dibêjim yani em bibêjin işte Hazretî işte İslam, Hristiyan yan jî cihûtî. Ev sürgün bêtir sürgûnekî teolojîk bû yani. Sürgûnekî ku ji qada Xwedayê hatibûn dirxistin.
Fakat da deme de mesela sürgünü yani de diroka cuhuyan ve her dişe dugara yani bejin işte cuhu uğre yani bejin velatı Mezopotamya'yı Cerrahul asıl sürgünü işte Kenan yani evciye koyup deverek onjelerde bejin Filistin berbederi ve tene sürgün kırın. Yani aslında işte cehibederin yani ne işte cehinden bejin evciye kunaham cerrahul bejin Kenan yani İsrail ne evederin. Fakat ev jur sürgünü ki yani çok bejin yani sürgünü her tim binanın da dibine yani ev düzenli koşulları hatını. Hatta mesela gelek cari miten hep var yani belki çıkıcı beyditin yani miten Mezopotamya'yı o cuhyanjı kemzedel hepten yani. Yani vegaran aşık yani önce bebejin miten vegaran tam ne çekimdi bir meseleydi. Mesela işte Gılgamış, Destana Gılgamış'ta işte mesela Çiroka Tufana Nuh o Tevrat ejder bastım. Yani kemzede van vegaran jin hepten yani. Cuhu tabi yani elver pişek yazık kembeberim çünkü diroka cuhyan geleki çike çavecim. Duru derece yani paşa ucu Kenan'ı için işte Mısır'da jidi sadisa Lurda Ulvedere de Jizül Muzor destedi bin lisan mecbur binin vegaran. Sürgündükken Roma sürgündükken paşa berbela ve Avrupa'ydı ben Avrupa'ya jiyan bejin gelek cari işte rastı zor desteyetin falan filan. Tabii ev sürgün yani bejin ev tegeşinde sürgünü beter doğan da şmende ki avatken yani bejin ku deve em vegaran velatı xayrasan yani em derbederin velatı halki jibo ku em jve derbederiye jve tişti xalas bibin deve em vegaran velatı xay. Tabii hayal bebejin sernama modernci ev fikir herçend vak takikesi dinavanda hebejin yani nek bu yani em bejin tevgereki organize yani jem bebejin işte vak tevgerasyonist yani ne bu tevgereki organize. Yani hişmendiye bir karide bunu yani hişmendiye avanda ev habu yani ev cuhubun o rast üzümü zor desteği dağıtın ne hişmana derbas ne yani kame vegaran yani jemi çavkın tevgereki bir rengi. Taybetli mesela bejin jübe edebiyat yani bakın işte de Kafka'da embe tiştiydi bin yani embejin ev nakokin ku deşmendiye cuhuyanda de Çirokin Kafka'da mirov dibine yani Kafka jiber ku ne teni Kafka yani Kafka dijberi bavi yani bavi yani bejin cuhuye ki gordini xod meşe yani gor adetin din demeşi. Kafka ne dindar bu hayu jihe bu kavji ambe xudi nasname ki cuhuye yani. Alaka be cuhubuni histkir yani dukhast Yidiş yani zamanı Yidişi himbe yani. Yidiş zamanı cuhuyan yani Avrupa'yı da hata haftın yani ne İbraniye. Yani ne İbraniye Kur'an hada teah haftın. Yidiş Türkçe'de işte Yahudi Almancası yani Almanya Cuhuyan kartanin Avrupa'yı. Avcı da mesela bebecin işte Yidişi ve işte Şanoy'un Yidişiyan o nasname koyu Yidişi hudi derke ve ne tane Kafka da serden beden bebecin kendinde dinavan Cuhanen Cuhuyan'da o dinav Cuhanen pirin cuhuyanda yani nakoki hebun yani o beter duhastın vegan ser nasname koyu rasan le bavu kalevan ne usabun yani. Ev sistem tabii tevgerasyonist bir şekilde vak berbiçav bu yani tevgerasyonist be avayaki sistematik yani gotun kuame vegan velatı koyarasın. O jibo iş gele kesan jiknat kirin yani mesela bejin işte Einstein. Yani herçen meri mesela bejin ne cuhube hatta nem yani şu kadar yakıcı baver net kirin yani bu belki deist be yani tam ateist dünyayı zanım ama deist be ya bu hoji yani dugo edi deve ambe bejin işte çikek yani am vegan ser velatı koy ser hakka. Ama şimdi de juan derket. Şimdi bir de vate yani bejin jibo kumbrov tega diasporaya bizanı yani kemzede yani ev diroka cuhya serboriya kumbrov bizanı. Jiber ku işte juvalat vakatenden işte biyani bun işte melankoli o daha fazla arazi ve garavelat beter diroka cuhyan ra alakadar. Le tabi ne tane yani bejin diroka cuhyan yani bejin Ermeniyan da jiyefa bu yani işte kitabede gelek ve asker jiber bejin ker kurt beberim. Mesela bejin işte William Saroyan yani numuneyin vidan William Saroyan mesela Amerika'yı mezun bir. Yani kemzede çanda Ermeni yani zaman Ermeni yani bejin baku nizane falan ama yani beter dama ku Amerika'yı cidden havda Çiroki indisajı derbarın velatı vidan yani Bitlis'den aslında Çiroka none yani nine yani pir. Lurde bahsa pir kahvat ki yani bak hafızaya ki kolektif pir kahvat bine. Dibece ev digo işte imstvaz mu tam peyvavin had bir ama Ermeniki yani Ermeniki Xuda yemen yani dama ku dibece Xuda yemen Ermeniki bak o Xuda'ya ki taybet ya ve üye be yani vardı fikri yani.
Tabii İrlandiyayı yani bejin jvan diasporayın betir bejin diasporayın mağdur. İrlanda jî wisa bûn yani. O ve talî jî taybetî jî Filistînî. Barzo aliyasî betir yani bejin diasporaya Kurdan be diasporaya Filistiniyan ra dikevek. Ji ber çi jiwan ra dibêjin stateless diaspora yani wate diasporayên bê devlet yani. Ji ber ku Filistînî jî yani em bibêjin her çendem têgeha diasporayê bêtir bi cihûyan re alaqedar bin. Cihû jî bûne bela serê miletekî dinê ew jî kirine Filistînî jî bibin diasporayê. Tabii ew diasporayekî bê devlet yani ki wek Kurdan yani Kurd jî gemcinde diasporayekî bê devlet yani wek torîk em bifikirin ew jî diasporayekî bê devlet têne dizanin. Filistînî jî yani bibêjin işte dîrokekî wanî bê êş û elem êwan jî heye yani taybetî yani piştî ku em bêjin cihû tên vê heremê işte vê heremê hêdî ber çî dikin. Gundê wan dagir dikin, paşê wan ji erdê wan derdixin. Tabii ve talê bêtir em bibêjin di nav Kurdan re piçek eleqe yani hezkirinekî ber İsraîlê heye yani tabii ev tiştekî yani divê were nîqaşkirin yani sedem çine neçine yani tiştî wisa. Lê em awayekî çi bifikirin yani em bibêjin işte diasporaya Filistîniyan jî encama devleta İsraîlê yani. Yani ew ji ber wî jî mecbûr wan koş bûn. Pişekî diasporaya ewl yani em bibêjin Filistînî asıl bêtir çepkir bûn vê talî pişekî bûn İslam yani wê çapir pişekî çepûr. Di edebiyata wan de jî yani edebiyata Filistîniyan de jî bêtir ev çepkir bikar. Mesela Mahmud Derviş min helbestekî wî nîşan da Türkiye'de işte dibê min hemû bêjeyan perçeke ji wan bêjeyan bêjeyekî tenê derxist. Ew bêje ji xwe me yani welate ji ber ku em ji welatê xwe hatine veqetandin. Em dirê de ne bê ew yani yê welatekî me tune ne em bê cîhîn bê warin yani gelek helbestên Mahmud Derviş yên vê rengî hene yani taybetî di edebiyata Filistîniyan de ev heye. Şimdi eger em bibêjin Kurtî behsa diasporayê bikin. Diaspora çi ye yani tu ji welatê xwe darê zorê tê derxistin. Tabii ev darê zorê derxistin ji bo diasporayên mağdur ez daxilim. Sen hem dikarin biguharin yani mesela em bêjin wek diaspora İrlandiyan yan jî darê zorê ji welatê xwe hatine derxistin ama diaspora İrlandiyan ji ber bêçaretiyê yani ne yani bêjin ji ber İngilterê ji ber birçîtiyê xelayek çêbî Great Famine jê re dibêjin işte yani xelaya mezin ji ber xelaya mezin ew ji welatê xwe hatine derxistin û koçber bûne. Lê êdina em bibêjin bêtir darê zorê ji welatê xwe hatine derxistin û bûne koçber. Eger em ji bo edebiyata Kurdiya diasporayê biaxivin yani em zêdin peyvekî Mehmed Uzun heye dibêje asıl edebiyata Kurdiya bi taybetî encama hilberîna diasporayê em zêde mirov dikare vî bibêje yani em bêjin edebiyata Kurdî ne tenê ji bo vê pirtûkê dibêjin bi giştî encama hilberîna diasporayê yani taybetî eger min İstanbul binêrin İstanbul jî yani diaspora bû ji bo Kurdan yani tabi burada hem nîqaş hene yani ji ber ku ez wir nafikirim yani Kurdên ku li İstanbul hûn İstanbul ji wek welatê xwe didîtin ama encamê de ne Kurd İstanbul ev der yani. Yani edebiyata İstanbul jî yani em bêjin edebiyata Şamê jî yani kêm zêde vandira jî diasporaya bûn. Ji ber çi? Ji ber ku mesela erê em dizanin mesela em bêjin Rojava Kurmanc ama Kurmanc bêtin Efrînê bûn yani derdora Çiyayê Kurmanc bûn. û dema ku em bêjin Sûrî ve çavê îfade dikin dibêjin işte evana muhacir yani Kurdên Sûriyê muhacirin. Bêtir behsa muhatê çi bû işte yani Kurdên ku ji Tirkiye koçber bûne bi şeklek yani gelek cariyan sela ev ne tenê sedemên siyasî ne yani gelek carî sedemên adlî jî yani Kurd birê xwe didan bin xetê yani bi taybetî jî Mêrdîn yani mesela te mêrek dikuşiyan jî te diçû qaçaxçîtiyê falan tu diçûyî bin xetê paşê li wê derê diman mesela ziyanî me gundê me vê derê eşkeyek mezin hebûn vê derê Şêxekor dibêjin jê re ew mesela qaçaxçî bûye işte ji gundê me çûye vê derê li wê derê maye û paşê işte mezin bûye malbatek mezin bûye û li wê derê maye û mesela em bêjin Fawaz Hesên gelek carî di berhemê xwe de behsa Şêxekor dike yani berhemê wî de jî derbasîne de Şêxekor dibe qehremanê min ê zarokatiyê bû ji ber çi ji ber ku sînoran nas nekir sînoran parçe dikir çû dihat işte yani ew bixwe bû wek dewletekî falan yani tarzekî wî wisa hebû yani em bêjin yani em bêjin ê ewra Şamê eger em bifikirin Cîgerxwîn jî yan jî Qedrîcan jî yan jî em bêjin Osman Sebrî yani vana aslê xwe de bifikirin yani vana jî kêm zêde yani diaspora bûn yani ji welatê xwe koç kiribûn o çûbûn wê derê yani em bêjin dema ku mirov çîroka Osman Sabrî dixwîne li goristanekî Amedê yani mirov hîs dike ku ew bêriya welatê xwe dike yani dixwaze vegere yan jî em bêjin helbestên Cîgerxwîn jî lê bînerin dîsa jî kêm zêde wisa ye. Hatta mesela em bêjin Celalettin Ali Bedirxan Kamran Ali Bedirxan ew jî yani kêm zêde diaspora bûn yani herçend em bêjin ewra Şamê wek pênasêkirinek vê kirin lê ew jî Celadet jî Kamran jî vana jî bêriya welatê xwe dikirin.
Yani من Portekiz'de cihekide bahsa nivîsekî kir Nemirê Muksîl burada bahsa zozanê tocî dikin. Yani belli jolatê xwatiye koç kirin. İşte ama beriya wê derê dike dibêje zozanê tocî niha çi halê de çi rewşê de ye. Behsa wê derê dike. Tabii em bibêjin ji bo edebiyata Kafkasyayê de jî dîsa jî mirov dikare kêm zêde wê derê jî wek diaspora binava bike. Ji ber çi? Hecar Şamil mesela kitabek nivîsandiye ji wan gotiye diasporayê Kurdên diasporayê tabii ve taliye mi nivîsekî wî dît dibêje na mirov nikare ji wan bêje Kurdên diaspora hezaran salin wê derê ne. Min rasterast wî jî dît min jê pirsî yani bu nizam çi heşîv jî ne tam zelale ama yani mirov bikare bibêje yani xasî ku em çûn yani min Ermenistanê Gürcistanê yani çar deriyê xwe dibêjim yani ne ji ber ku meseleyekî zanistî. Lê mirov dikare bi rastî jî Kurdên wê derê jî yani ji serhedê koçî wê derê kirine yani wek mirov dikare vê şîlovê bike. Ji ber çi ji ber ku mesela em bibêjin işte eşîra Şemskî heye Şemskî li vê derê jî hene yani em bêjin Hesenane Heyderan nizam çi falan filan ew eşîr heman derê heman demê de li wê derê jî hene. Vê derê mane bûne Müslüman vê derê çûne vê derê jî bêtir êzidî bûne. Di nav edebiyata Sovyetê de yani mirov dikare bêje wek romanên wan romanên koçê bûne yani Havariya Hecî Cindî jî yani kêm zêde romanekî wisa bû û dîsa di nav metnê erebê şemo de jî mirov dibîne yani mesela bêjin işte ji Qersê çûne wê derê paşê vedigerin tên halê Bitlisê dibînin yani wê derê. Tabii diaspora dema ku min got edebiyata diasporayê em vana naxin nav ji ber çi min nexist nav ji ber ku li wir de hin meseleyên arîşê jî hene yani mirov tam bi wek diaspora nikare bi nav bike. Bêtir min ser edebiyat ve Kurdiya ku li Ewropayê hatiye hilberandin kar kir û min hewl da yani piçekî taybetmendiyên wê edebiyatê mirov derxwe yani çawa derxe ji ber ku piçekî kêm zêde ji van edebiyatê din jî cuda dibûn taybetî jî bi nîqaşên Mehmed Uzun yani Mehmed Uzun wek xwe çik jî pênaset yani işte avakarê edebiyata modern yani ji ber çi ji ber ku em bibêjin işte tiştên ku yên beriya wan hatibûn hilberandin wek edebiyat jî nedîtin yani. Yani her çemden bimêjin dema ku mirov di nav metnên işte Mehmed Uzun dema ku tu lê dixwînî yani tu dibînî yani di wir de esil behsa tradisyonekî dike Mehmed Uzun yani işte dibêje ez ji çandan dekbêjan yani sûd werdigirim yan jî em bêjin işte ez ji Melayê Cîzrî û Ehmedê Xanê jî sûd werdigirim yani ji edebiyata wan jî sûd werdigirim yani war dibêje yani mirov bikare bibêje yan jî em bêjin Hayûş Qedrîcan yan jî em bêjin işte Osman Sev yan jî edebiyata Kurdînên Sovyetê hebû yani ne ku tu nebû yani mewk Mehmed Uzun. Fakat yani armancekî wan cuda hebû yani ew digotin em edebiyatekî xwe ser gor asta cîhanê ava bikin yani. O taybetî ev bi giştî di nav edebiyata diasporayê de jî dihate dîtin yani. Ji ber wî jî mesela bêjin di nav edebiyata diasporayê de mirov lê nêre herçend işte em bêtin bêtir wek ekola Swêdê bê dîtin jî yani dema min lêkolîn kir yani gelek kovarên ku li wê serdemê li Ewropayê derketine hene yani. Yani mesela bibêjin işte salê şêstî de jî kovar derketin işte kovara azadî derketiye. Kurdî xwerî Kurdî derketine. Tabii wê çaxê işte em bibêjin çi ye işte em bibêjin 68 kuşağı dibêjin yani bêtir işte bi madura Marksîzmê de ne falan yani dîsa em bibêjin propagandayê Marksîzmê têne kirin. Ama her ku diçe yani kêm zêde ji ber ku rastî çandekî cuda tên li Ewropayê. Ewropa jî em bibêjin işte piçekî jî ew alî û vekirî jî heye işte em bêjin pir çandîtî multikulturalizm yani jî çandin cuda. Yani wê derê bêtir edebiyata cîhanê yani hewl didin işte ev edebiyata yani nivîskanên wê derê çûne bêtir wê derê edebiyata cîhanê jî nas dikin yani. Yani ne tene em bibêjin işte mesela wek edebiyata ku Sovyetê hatî bi afranin wek edebiyatekî angaje be yani tevahî propagandîst îdeolojiyekî Marks yan jî wek em bibêjin ê ku tu lê Şamê dinêrî li wir de jî dîsa ajitasyonê ama ajitasyonekî cuda heye bêtir meseleyên netewî netewperwerî derdikevin pêş. Lê dema ku mirov li diasporaya li Ewropayê hatiye afirandin û edebiyata ku li wê derê hatiye afirandin wê derê dinêre yani mirov kêm zêde dibîne ku yani rastî çandekî nû hatine û hewl didin edebiyatekî ku di asta cîhanê de biafirin yani Almanca wan ya sereke piçekî diguhere. Yani ne tene em bibêjin edebiyatê ji bo propagandayê em bikin hewl didin heman demê edebiyatekî çak û di asta cîhanê de jî ava bikin. Li vir de bêtir mesela wek Mehmed Uzun bêtir derkeve pêş jî ne tenê Mehmed Uzun yani mesela Fırat Ceverî jî yan jî em bibêjin Hesenê Metê Jan Dost evana jî yani divê hewldanê de ne hatta mesela em bibêjin Medeni Ferho kêm zêde wek nivîskarekî ajitatif bê dîtin jî yani îdeolojik bê dîtin jî ew jî dîsa armancekî bir rengî heye yani hewl dide edebiyatekî ku asta cîhanê de ava bikin.
Ji mesela gerek cari vergeren cihan etkin yani edebiyata cihan etkin yani edebiyat ve kareki jilbinin yani. Yani çoğu em bibêjin yani heya em bibêjin edebiyata kul Avrupa'ya hatiye afrandin. Dema ku mirov van deverê dinêre yani heman demê de em bibêjin siyasetmedarin. Lê ber siyasetê de jî nivîs jî dinivîsînin yani. Ya jî hevdû teşvîk dikin. Dibêje ka tu jî nivîsekî binivîsîne. Yani taybetî ji bo Şamê baxivin. Yani Osman Sabri teşvik dikin yani dibêjin ya ka tu jî binivîsîne. Yani jî em bibêjin yekî ku kêm zêde karibe bi Kurdî binivîsîne. Yani jî ew şiyanayê bibînin dibêjin ya ka tu jî binivîsîne. Yani aslında karê wan ne nivîskariye yani em bibêjin yani wek eger em bifikirin. Ne ji bo Sovyetê dibêjim. Sovyetê de yani piştekî akademî û nivîskarî kêm zêde ketiye berhev. Lê van deverên dinê de em bibêjin siyaset û edebiyat kêm zêde di nav hev de dimiş. Lê Avrupayê bêtir ev bûye karekî xweser yani. Hew dane ku taybetî Swêd yani ev kola Swêdê em jê re dibêjin. Ew bêtir berê xwe didin edebiyatekî çak ava bikin. O ji bo jî mesela em bêjin işte Fırat Cevherî mesela ciyekî de dibêje. Yani gorî dibêje işte yani ez welat siyasî bûm, polîtîk bûm yani war dibêje. Endamê dedexedê yani bêtir yani em bibêjin işte ev kola Swêdê bêtir mirov li wan nêre dema ku welat bûne bêtir ev endamê dedexedeyê bûne yani işte devrimcî doğu kültür ocakları. Dema şuna vê derê yani koverên ku vê derê jî têne derxistin kêm zêde mirov bandora vê tiştî dibîne yani dedexedê yani bêtir. Bandora dibîne. Yani Fırat Cevherî dibêje işte yani ji bo ku min ez binivîsînim. Yani Kurdî bi zimanê xwe binivîsînim min ez derketime çûme yani. Yani ne ji meseleyên siyasî yani. Yani iddia ki bir rengi yani ji ber ku em bêjin beriya ku darbeya dozdî îlanê derketiye. Yani de Armanca min sereke çi bû ji bo ku ez edebiyatekî baş, edebiyatekî çak û edebiyatekî ne angaje. Ava yani ne tenê em bêjin ser ajîtasyona mirov işte hani hestî her millet çîk bike. Heman demê de edebiyatekî ku asla cîhanê de jî mirov karibe ava bike. Armancakî bir rengi hebû. O ji bo wî jî mesela em bibêjin dema ku diçin vê derê işte hem edebiyata cîhanîya vê derê jî kêm zêde alaqedarin yani dinivîsînin yani. Vergera dike yani mesela taybetî ji Dostoyevskî gelek vergera dike yani Fırat Cevherî. Dema ku mirov nav metnê wê de jî dibîne yani kêm zêde wî tiştî jî dibîne yani edebiyata wî ew bandora Dostoyevskî mirov dibîne yani. Henkes ji bo ez yekî bikujim wî dibêjin yani dibêjin işte ez yekî bikujim kêm zêde işte ben bandora Suç ve Cezaya Dostoyevskî'de işte Raskolnikov. Henkes dibêjin işte wek Marquez yani em bêjin edebiyatta Marquez Kırmızı Pazartesi. Yani divê mirov kare nîqaş bike van meseleyan kêm zêde. Yani tabii yani henkes dibêjin işte yani wek ya wek dizî tê dîtin yani wek işte sanki ji Dostoyevskî hatiye dizîn. Tabii ne tiştekî durust yani hemû edebiyat kêm zêde ji hevdû tiştan digrin yani ya tiştekî normal em jê re dibêjin intertekstûalîtî. Metinler arasılık. İşte Julia Kristeva tiştekî wî dibêje. Xwaze de nemimkine tu tiştekî nû binivîsînî. Yani çawa bibêjim yani mesela em bibêjin asıl ew Paul Freire kitabek nivîsande işte ve eleştirinin anatomisi. Ve derê iddia dike xwaze de dibêje yani ev edebiyata modern ya ku em bibêjin asıl rengvedana mîtanin yani. Edebiyat xwe mît e yani. Yani tenê mîtan berdewam dikin yani. Argümanekî wanî wî rengî heye. Ez ji we nafikirim yani em bêjin işte yani işte ji Dostoyevskî yan jî Marquez yan ji wisa girtiye yani ne mümkün yani. Fakat yani mirov dikare bin bandora van vegeranan de bîne. Yani îro mesela em bêjin kêm zêde dema ku edebiyatê binêrin hûn dikarin mesela em bêjin ev arketîp yan jî mîtên kevnare hûn di nav edebiyatê de jî bibînin. Yani edebiyat asla cîhanê de jî hûn dikarin bibînin. Yani ev tiştekî normal e. Şimdi dema ku mirov vana dinêre yani piçekî dixwazin edebiyatekî ku di asla cîhanê de ava bikin. Ev teqeze yani. O dixwazin ne ev edebiyat ne edebiyatekî angaje be yani ne tenê îdeolojik yani propaganda işte tevgerekî yan jî em bêjin millettekî. Carna hin carek kêmasiya gel jî dibêjin yani em bêjin kêmasiyên em bêjin nexweşîn di nav Kurdan de ne behsa wan mijaran jî dikin yani taybetî işte em bêjin nexweşîn çawa işte feodalizm. Mesela çîrokekî Fırat Cevherî hebû işte behsa kevoka spî. Çîrokekî wî navdar e çîrokekî wî jî gelekî baş e yani em bêjin travmaya yani em bêjin psikolojiya yekî hefsî derketiye behsa wî dike yani vê derê de. Xwişka xwe kuştiye ji ber meseleyê namusê û wî wek kevokekî spî dibîne her tim dibêjin ji kevokekî spî tê berçavî yani çîrokekî gelekî baş em bêjin kêm zêde ew psikolojiya
van tiştanji derdi xapir. Yani cem böyle demek onun Hasani meti yani metni bilkhulin. Tabi mesela Tofan menir xandı bu Tofan problem metni hene le gişti mesela bejin ev çavat ki işte yeki vaki keseki Avrupa'yı sekine. Rahnaya bir civak edik. İşte labirenta cinnan dedi işte bejin rahnaya civak edik. Yani işte van metni xoydin ne gotrin günahkar deji yani bejin kemze de rahnaya civak edik. Bir gişti yani argüman ekimani bir rengi ha bu yani. Em bejin işte çi em hatine Avrupa'ya em rastı medeniyeteki şaristaniyeki cuda hatine demokrasi vederi peşe. O am havl dedin ki işte Kurd yani kemze de derkevin aslındaki bir rengi yani avcıvın modern, demokrat, pırçant yani tiştiğin olsa. O jibo bir kayıcı bunu ki yani çi kemze de rahnacı bir şekil lazım. Jibo bir mesela am bejin Fırat Ceverici yani Hasan Mete yani işte em bejin Mehmet Uzun dırnak metneman derece hem rahna hem tevgerin siyasi hem rahna hem ber civata vancı ha bu yani. Jibo vi kari bikinci le evnaya ve maniyen bejin yani vana işte tavahi dijberi nasyonalizmi bu. Mesela Mehmet Uzun kitap nifsan diye nar çiçekleri bak kavana kadar nifsan diye işte yani çok kültürlülük üzerine bir deneme. Yani Cereban'ın eki serpırçandı diye. Jiber mesela bejin ev dve bavariye de bu işte serden Mekki de Kurdistan buha Velataki pırçam yani navi velati de bejin işte cu herbun Ermeni hebun yani işte Ahsuri Süryani hebun. Jiber ku Svede diye yani xastan havdan pırçam da diye usa Kurdistan ne diye büyüne. O habu yani burası habu yani serden Mekki habu yani ama bu damaku bermahin ku Juan Maya dibine demek habu ne yani bir şekilde ki çune artık. Yani çune ya cihatına komutanın o meseleye ki cuda. Fakat ona ev mani yani bejin tavayı işte dijberi nasyonalizmi bunun yani işte ne tuhasten Kurdların tişteki olsa yani tişteki yani kudi iradeyeki yani. Ne bir meseleyi bunun yani. Mesela bejin demaku mirov dınav metni Mehmet Uzun lernere ve deri deji dibini ku kemzede Mehmet Uzun bukhaj yani bejin Aliyevi nasyonalist bu yani. Yani havluda işte bejin demaku bahsa Bedirhan Bey yani bejin Bedirhan Bey ki ku işte serveriye ki serden Mekki Levelat-ı Mekriye yani ve tarzı bir dedik yani. Ama rastiye bu xazi Bedirhan Bey ne usa bu yani. Bedirhan Bey bu xaz bu kral yani. Derdeki bir pırzede bu Kurdan rajitine bu yani. Yani eğer metnin diroki jali diroki ve biniyorum. Jiber ku Bedirhan Bey yani canına mesela jaran mirov şaştı fikre. İşte de bir melayiciri gotiye şefçirağı şevi Kurdistan gurbi çik bu yani coğrafya bu arnigariye yani vatiyeki bir siyasetine bu yani. Jibo Bedirhan Bey yani kendisi de vatiyeki bir siyasetine bu politik tüne bu yani. Avtane duhaz bu kral ve server ki de herem ki de. Jibo vücut karı bu Ermeniyan raja ditranjib karı bu uçuna işte Jolamerge işte Keldaniyan Nastoriya bu kuşun yani böyle işte musabık rana. Fakat Mehmet Uzun şu bana Bedirhan Bey ki cuda yani peşkeştik yani Bedirhan Bey ki gama velatı xod ki gama kuşuna böyle milleti xod ki yani işte musabık ki. Jiber vecin mesela vecin demek mesela hem vak işte edebiyata diasporaya ve derimden eri rastı pırçandeti rast çuğun Avrupa'yı velateki pırçan rastı pırçandeti ditim ne tavahici dijberi ev meseleyi nasyonalizm dünya jem vecin pişte beri xadabun velatı xa. Jiber ki vecin ev feşmendiye diasporaya da her tim çiki he yani ev velatı xa rastore bkin yani velatı xa avav bkin velatı men vecin kemzede dinav parçakirin de havul dedin ki Avrupa yani deveri kul diaspora üyelerine o üyeleri velatı xa rastore bkin daha bu jibo bir karın veger. Çünkü oraya veger için el goru yani jibo mroveki diasporik jibo mroveki koşber ancak tu şart ki dikari veger velatı eğer velatı te avav yani velatı avav rastore ve ciu imkan hebben tekrar bir vegari velatı jibo veji yani am vejin demek için yani civaken diasporik o taybetici civaka yani şu diaspora Kurdan gibi kayıp vejin. Diçin Avrupa'yı yani dev kari haber nadin yani her tim embejin nav tevgerin politik organizasyon siyaset o hav dedim velatı xara alakadar ben velatı xara rastore ben o velatı xara vegar velatı xara yani şu halaki sereke yavani bir rengi he. Tabii ev hamil nakhaşitin yani. Yani embejin rovin diasporik kemzede ali psikolojik deruni ve nakhaşin yani. Nakhaşiye sereke biyani bu yani melankoliye yabancılaşma. Deruniyeteki ne xarab nav vanda avadı be. Jibo icma sana da makamlen nav edebiyata diasporaya da beter karakteri melankolik yani. Yani mesela Mehmet Uzun yeki tezeki nifsandımız sermemizin navina hat planı. Roman evi de işte melankoli bahsediyor edebiyata diasporaya da melankoli.
İşte mesela dema ku romanı memnun üzünlerinde yani karakter kemzede dınav melankoliye ki dedici. Yani Celalettin Ali Bedirxan bir kadar edici usaya, Memduh Selim Bey Siyevine de avcıya ki usaya. Kavoku bazı da jini cemlerler mesela dınav melankoliye ki de dijin yani. Nahoşin yani. Yani nikana adapte ve vakaların bak ve derece yani. Jibo Türkan'da biz işte yani yeki Almanya'ya tedbir ben bir türlü alışamadım buralara. Jibo Kurdan jibsaya yani gemzeden yani bejin eri rastla Kurdun kurparır ne demek o vedgaran velatı var nikana adapte ve derece bin yani. Mesela Niviseki Fırat Ceveri de miliydi bu. Niviseki de beje işte Diyarbakır malaki karıya. Ledbe fikre ki vegara vela jitune yani. Çünkü azedi xovak Diyarbakır'ya ki. Yani bak yeki güç ve derece hisnakim yani. Efsi salel be derim ama. Yani Ediyaz hem velatiye ki Svedecim yani. Dınav birani anda jişin. Dınav birani anda dınav birani bine ki de dınav nakaşiye ki acep de dijin yani. O tabi ev hamut tişi kemzeden brov dınav berhemevandı dibine. O histke yani. Ev melankoli ev yani bu. Yani hem Mehmet Uzun hem Fırat Ceveri hem Cihan Büveci işte Nevroz. Yani Nevroz. Nan dibine mesela Hasan İmet'e de dibine. İşte Nevroz mesela Labirent'te cinnan da işte Mamusti Karon. Nevroz derbastı. Yani Cihan Büveci işte Eziyeki Kıcım'da. İşte ev Roveki Nevroz yani Sanrı derbastı. Yani kesin bu sene yani. Mehmet Uzun da bu sene. Hatta Can Dost'a jin. Rod Karek Kemze'de işte Musa Büveci. Şimdi bak Gotveje kim dest bekri bu. Pır direci nekin. Eğer pırsek var hevaz karım versin. Niviskarın jin. Ha tabii Niviskarın tabii. Şimdi Niviskarın jin diasporaya da asıl soran betirir. Ben Niviseki ser Suzan Samancı nifsandı bu. Yani Suzan Samancı umzanın yani. Yani böyle kemzede bak edebiyat amin orada daha tanışkandın Suzan Samancı. Jiberçe jiberke damakul velat bu Türkiye'de nifsan yani. Yani bu Türkiye'de nifsan o Erevas'la mesela betir disamajın asnamaya ki kurtbun dınav berhemevi de hebun yani. Fakat bu Türkiye'de nifsan. Jiberçe her tüm dınıs servede gumanek hep. Yani emre dınav edebiyata kurdu da binirkin yani jinen nerkin. Damakul şu Avrupa'yı Avrupa'yı da ders nifsanına kurdu kir Suzan Samancı. Löderi mesela Navaroka metnevici guharine yani. Yani ne tane kurdu. Löderi de çok problemin diaspora hemen de nav berhemeydi. Mesela Payiz Ziyap deji, Mirzay Raban deji. Yani ise kemzede de nav problemin diasporayı da mrov dibine yani. Yani çoğu mesela böyle işte Çirokevim nifsanı gotarek nifsandı bu. Mesela diasporayı da jin umir hemen işte hemen havayı najin yani. Yani ama böyle mir kemzede dert kevin der ve kevin nav civaki adapte civaki dibin zaman hin bevenji ne benji disal dervene yani. Lejbo jinan o proses bir hemen havay nameşe. Taybeti eğer emre jeni muhafazakar mı elmal edibin hiç imkanı var adaptasyon etmeye. Yani imkanı ki bir rengi etmeye. Canacı emre bevenji jiber meseleyi namus jitene kuştun yani. Yani mesela emre bevenji piçeki meseleye ki feminizm yeci. Az varım serim kitabı da bahsen Nazım Begin Khani kir. Nazım Begin Khani işte Kurdaki başhure. Soraydı nefsine. O taybeti servan mesela jali akademiyeci. Kardık yani. Yani hem akademisyen hem aktivist hem niviskar yani. Honor killing de bizim işte kuştun jiber namusu. La Avrupa'ya gerek de bir problem. Yani imaja kurdan jiber van meseleye jinar karadı. Fadime Şahin dal o za yeki kesinci nedeni he bu jiber mesele namusu tene kuştun. Paşa dınav Svedede işte piçeki de meseleye ki propaganda ediyor işte kurciyi ve krojulatine yam barbarın jine xwed kujin taada zulmü zor destil serjinandık. Piçek de bir problem yani. Jiber kujin mesela jin karın adapte civake ve cama dert kevin dergistiye ki yeki biyani bibine derene kara bize hoca demek bu xaza ciddi kuştun. Fadime Şahin'den ne şaşmım yani ne jiber çik bu yani eğer şaş ne yeki biyani bu şey. Jiber ku yeki izledi bu yani Kurd bu yani yani jiber bu Kurdaki dini Raviya bu kuştun yani malbata kuştu yani. Bu ev kuştun yani gerek cari de böyle derece yani böyle yani işte de bir problem yani. Suzan Samancı da mesela Çiroki'yle gelince problem jinan. Bahsa problem jinan. Çiroki gibi balkeş bu navi Çiroki ananat bir an. Lurda mesela bavi keçik dimre. Dırın Goristan'ı beşe başa kötümürü yani. Tümürü seslerime halas bu yani. İşte halas bu yani. Jiber ki mesela Vanbriye Avrupa'yı o hartemle Almanya'yı işte
serseri olan var Gestapo'ya ki yani serseri olan sakiniye havun hayaku işte tu karakine ki yani jiyane ki jora ne işte yani. Hav dayaku işte jiyane van bahrmine o işte Avrupa jiyane ki aram nejin. Bir şekli. Yani em bebejin sadece mesela çurok ki de keçek bahsa keçek ki dike le boğazı xwendê işte xwendinekî xwendaya falan filan ama işte Çin Avrupa'yı bederi mecbur dibînin ku işte karên ne baş bikin yani. Yani tahsile ev ji xwedî tahsile fakat wek mêrekî imkan û derfetê wî tune. Yani bir şekilde rastiyevî jî heye yani taybetî jî mesela jinan de yani jin diasporayê ji mêran bêtir rewşên xirab te dijîn. Tabii ev teoriya feminizmê de jî li vê ji vî jî yani çi dibe double colonization. Yani vate çifte kolonileştirme yani double houseation falan işte müsaade bejin. Yani işte mesela bejin meleki caneki ve koloni jineki dücerede ve kolonizasyon yani kolonize kiri. Jibo jinin diaspora taybeti mro ya karabke sisi. Jiber hem jinin hem Kurdun hem jî koşberin yani. Serveci geleki xebal cihatine kirin. Yani eji çünkü zeden min revşeki müsaadit yani. Problem evet. Ama jinin soran betin mesela Kanir Hasan Çoman hardi avana betir yani jinin soran lur aktifin nefsinin o ser mesela jinan geleki nefsinin o dxabtin yani aktivist. Namazda mümkün ben şu bakış ya navbenga edebiyatta diaspora ya velatte mekan çava bakaranı yani çi cudahya mekan navbenga var. Onandına romanı da ya edebiyata modern. Bəli. Şimdi Liveleri de mesela bir bejin çağ bir bejim. Şimdi mekan duvarı. Yani mesela bejin Fırat Ceverici edebiyata diaspora edin nefsine. Can Dost edin nefsine. Mesela Can Dost da hani mekan betir. Olate yani. Şu halde burada problem çiye. Mesela bir bejin yani Can Amrod beje diaspora sanki bahsa hamu problem mekan Avrupa'yı darbat ve hamu problemin Avrupa'yı ne usaya yani. Mesela bak mı yani bu iyice diaspora TGK analitik. Betir benim o velate yani. Home yani. Yani mekanı cüda hani elvedir yani. Ciber ki mesela tutkari işte mesela beje Suzan Samancı Nivsiniye diaspora betir mekan Avrupa'nın. Avrupa'yı darbasma problemin cenajinin problem yani kul Avrupa'yı darbasma mesela Can Dost dinleri mekan velate yani. Şeyh Said'e Mirname'ye Seydaru Seygaveke. Ciber ku diaspora hartım ser problemi vur jî kar nake yani. Aliye ki girîn ya diasporaya welate yani. Bêrîkirina welat, vegera welat, daxwaza welat. Şazet em gele carî behsa vê derê kir yani mekan welat û Avrupa di van her du mekanan da navbera van her du mekanan da diçûnitin. Mesela payîza dereng de Fırat Ceveri şazet em dibe ev romana vegera welat yani. Yani ji bo wî mesela mirov dikare bêje mekanên cuda cuda hene yani. Mavatır. Havalno. Ve berfu baran eden. Evet. Evet. Bunları anlattık. Derste anlattık. Mesela işte bahsa işte ne güzel. Ya tabii mesela mego işte yani diasporanın cüda hene. Şu an derste de baskı bu. İşte diasporanın çandiya abori em diasporaya kurdan diaspora mağdure yani şu an. Dınav diaspora mağduran da şey Filistini, İsraili, İrlanda'yı, Ermeni. Ama ne yani. Yani böyle eğer hem teknik kategoriye ki diasporaya kurdan şey dınav kategoriye değil. Cüdaya bir şey belki de bir devletsiz diaspora yani stateless diaspora. Diaspora bir de yani çavadı böyle mesela böyle demek o şey Avrupa'yı tedbir kurdum yani encam edip hemvalati ya Irak ya İran'ı yani Türkiye. Yani mecbur lüve deri ve Kurdakina ve hemvalatiye ki Türkiye. Yani İran, yani Irak, yani Suriye'de kabul kirin. O problemi de jilgor bir çare serdik. Yani mesela ben bejin demek o seliciye giden tedbir az kurdum mesela bak numune bejin. Serdemeki problemi mesela sever yani Almanya çeviye. Mesela devlet de bejek o Türkiye cemvalati bil gorbi az perverde zamanı dahi kebildim de. Tedçi biraz kurdum. Ne Türkiye, ne Irak yani
zamanı onu fermi. Türkiye, İran'ı, zaçı sen yoksun. Tütüne yani. Hani tütüne yani kica zamanı bir derdi. Paşa dana kabul kırın. Yani em Kurdun, em Türkiye'nin le em Kurdun zamanı me Kurdiye o da ve muhafe perverdeyi Kurdi be daim. Bir şekli o iki nakirine. Yani mesela böyle kategorizasyon şeklinde bir şey official language tamam işte resmi dil. Kurdi ne resmi değil ha? Yani ben böyle ceki ne yapardın yani tiştek olsa. Ev jiboyu da mesela jibo diasporaya Kurdan da problem. Yani mesela biz işte tamam diaspora cuhuyan devlet ekvan he yani demek ki problem için اگر مثلا بچه جهود ادی وقت نه کهناره نه یعنی کهناره دیاسپورا وانی کهناره اوج به دولت لأن ها خود دی دولتین yani Ermeni de savsa yani İrlanda'yı da savsa yani leverde belki Ehrize'de belki yani Filistini diaspora Filistiniyan ama Filistinici ve şahı avcı mesela bejin Arabi şozatın zamanaki fermel her dere emavctünün yani alhasıl bir nevi şahsına münhasır bir diaspora yani. Avcı mesele ki usta. Sivas baş. Bu sözde tatmin kirin nizanım ama.